first plowing okuno kukabara nango kuhinga then hari second plowing okutera amavuni nanga amasinde kocheza so habyara binyasa nkwetaga ngo banze watereza n'intaru that ahabwo ncyo nenda gukora ibi byone ibinyatse ibi nibandi bihangara niza kumara ubwire bwinji za kumara bwinjo mu itaka no hinga futi 2 by futi 2 futi 2 by futi 2 in straight lines ahabwo ncyo no hinga ibinyatse ibintu bihingo mu lines ibinyatse binji nkora nyankokore kuko gukora broadcasting abana bambaza kwiha mu mwaka bakura ikinyatse kwa kuba no byara byo mu line abantu bari different byo mu line babirekamu cyari mu line bagira bata abantu bo biha mu mwaka then uko kubyara umugusha nisuko kubyara byona no byara mu line futi 2 byabiye bingo ahari 2 futi 2 umugusha ahamwe to no kwata futi 2 oti then to ku distancing nicyo kimwe no nyankokore so uriyo tugambira futi 2 futi 2 ahari 2 byabiye bingo futi 30 centimeters ananga futi emwe ahari futi emwe ne treka byabirye bicori ebyente then wari nyakokore no kora futi 2 kurga line kuzandije kandi nabwanyuma bimara emyeze 3 batakabitemera bwanyuma emyeze 3 yeza kwa mu bitema kuko heza kubitema hatu byambwa kamukusha uko guno murundi aho no yataga onre emyeze 2 yonga konka ibyo byari gwagu yo mugusha cyace rye kibingo rwari yo nyankokore konka yeri arfarfu netware emyeze 3 kwera kuheza utandika ubwire bw'injura kita abantu bari mu nseze enjura mfitema bursandi 3 kandi mu y'abantu abo mushana nkacuruhura nkahatu kukunyo mucuruhura mbani bitwara ukwezi kumwe so arfarfu kirungi cyayo yo netware emyeze 3 mu kukura kwanke kuheza waheza kugisharo uko kubanza hatoguma no slashinga banyuma yo kwezi kumwe nicyo twantu encouraging munonga abantu binyimire ibinyase bitwareba ori nyankokore n'urunjo mushana omugusha gwente ekibingo cye cya pakchong supanapia hamwe na panicam ibinyase bibina n'ibinyase birungi munonga ahabo kugira ngo twabasa kubyara twena umbanta byina kashana so rero no tugambira ari nyankokore nachi then ningambe ibinyase etukuri promoting this season promoting omugusha this season promoting ori nyankokore promoting ekibingo kite cya supanapia promoting alfalfa kanga tukatupromotinga hamwe na kanyasi kita kuturikoresha rakasya akaka Mombasa panicam ikinyasi turungi munonge cya Mombasa panicam ahabwenki umusazi western byo tupromotinga ahabwensho nganti nibigumira njara nibigumira umushana nibigumira intense bikunda kandi nibihangara yes so ikinyatse cy'ikibingwe cy'kinara ya Nogamba yes naranongera ngo kinerevu ikine kuba nikisharwaho cyarengaho kiba kitakisharwa kiba cyaza kube cyuko cyembibo abantu kibashobore wow abarisa bitu twenda kubaganda namano kuko twenda kwibaza aba Sky TV mwe bari gumana muturetire ibintu birungi mwe bari munonga nawo uburu munisa weno ryaho ntwira kabingwaka mwe manya ikibingo tukishara ikibingo cyarenga hafutina kikazo mu rufutu 8 njanye mensango cyo cyakiri kinyatsi 9 ikibingo cy'urungishimwe kwa nchikomye ahafutina cyarengirwe nchikoma futi 5 ahabwenje ekibingo kuchikugere ngingo protein ekirisa kirgoma mababi kizankahi kizo mu systems kandi ente tekurya systems nabwo cyo ntabantu yenda ngo abantu bahinga ikibingo cyaka hafutina mu kitemeraho ngo kikwa kine kirisa ngo kikwa kino rwese nicyo kimwe no nyankokore abantu bakore mistake babanza bagefashaho ki embu ukweza kugesha embu nicyo mensa ngukora risejo nibeta kirunye nango nyankokore however ntabantu habangu ntabantu habura abantu ubwo matemo ornyankokore barerwa ka broom stage nanga shuwa ka kurabya the first week yo kurabya barutemeraho that's when warwine kirisa umugusha ushimiye gutema wakahari aha waza mwamate wimatote njuma wari yazaza mwamate that's bageta draft stage mu rujungu ubwo ngo umugusha murongi kubaguri gwaki okwete yes so twaheza kubihinga twabireta atwakora sayiriki na he katutandikirare he narebo inubwo byuma bikunyiga bikugira bita ibyo byo kandi hati yo tine center yatanditse mwe namwe ninyenda kwiwiwiwo osime Sky TV ninjamware wo mu mabwitu abamace bitwa abamace abatine kasente nimwe ngwena ngwigire muta tubura umuntu wera ngwa ine tractor tubura umuntu wena ngwa ine ki choma cyarwe tore cywana ureba konka mware wo mu mabwitu bwa sayireji wo mukono mwabure ukankaza abantu bakakundira cyuma ubwo mano bw'abace twarashati yonka nojo funa ko mako kandi nabamwe bagura exactly ubuntu umuntu mbabwenda no mukazi nakakoresa no mushiki nakakoresa no mujo nakakoresa is gender friendly okay buri muntu ya nakakoresa aha bwenje kalhandi
yene konka bako bina kasente yana aho mugore ki ebyome bindi nicyo kimwe n'abantu abakubambenda kushara ubunyaso bwo bwahe mware wo mabwitu akakunyiga kakagera kati hakarga muki yitwete ndubuta iyi mwamtine tractor mutakafune buzuba ubu mabwitu bwo bwa hebela wanu buri ukanka tere kinyasi mwena ntubasa kugera sta and twena hamwe ntubasa kutungura umutindo gwito bwo kwinga no kuyisa yes so then silage shara numukolesa machine ziyo mwene nane n'ubwo mu bwengaro bukushara sai umwana umureba ninje mwarebera mazima umwana umureba abantu bona bareba TV amisho batega Sky TV niza kubigore ko mwazi umwana umureba ubwo mabwito bwengaro abantu bambatangara pai nkejero pai so umuntu weno wa rutoma umuntu weno wa rwampara abinyakatakakaje abantu binje baryo ko barzakashara barzabugamba barzankaje izense zifunze kandi to batinize amashini z'empango kazacu tuzari ubu mu buki yes encouragement yayo kwa farmers na mnonga kwejumbiro mu kongera kora supplements kongera kwinga ibinyasa stanke pora abantu kunga ibinyasa bahura bibateka tengo za bulldozer abantu bwera bari no baturura reka stanke pora oyine kemwe oyine ndundemwe oyine ndundibe yes start kana kantu kaje nitu tukatanika twine ndundisha tundundina ndundibire zara ndundisha tuzara ndunditana kandi abantu mureke kutina abandi mwize itungo pasture twatanise na TV yitejenganze twatanise mwizumu mishomeje tumite begese itungo pasture zija 60 km kurugambara aruguto rwacu ruhura kashonje bije tubegese binyatsi ogu no mwaka gwitu bwo gukora so abantu mwanimba habura mutandike nakumwe nakace twena hamwe tubyare kinyatsi abente mu tugirise abente ibir tuzirise konka muzo mishomo mweje otaka koreshobe ukatandika agriculture utabanza kazo mishomo noza kutomera kandi utanko oferwa kasente nabwo kimwe bari munonga ba Sky TV ntwenda kubebaza munonga gumana numuhuresha arazitu mukama murunja abaho mugisha nimwe barisa mwena mugende kurubiki then tugambara silage bags tinka kure kwi silage bags yes silage bags of course this is the new technology abantu abindi bemanyirire kuzikumbina kutugire kureba twari abantu bebyina nibateka muri binyatsi bijunda ahabwe tuba kumanya konka silage bag no muntu atarashomera no muntu wakomera P1 no muntu wakomera P2 nana ajirata nana abasa kugikoreza silage bag nekishaho kitu kure mutwasha tunishtreka no steresumu nekishaho iki ochikomora oteka muri binyatsi byawe osiba after 21 days zonka ugiroto chikomora ukiza kuchikomora ugirota uhereza ente zawe kuko binente ibiri ohyamukira abiri obika ogwarko girota osiba chikore murundi gumu nchikore mirundi 3 nchikore mirundi 3 season 3 otebe binyo ibinyasi otamu bihwamu otamu ibindi bihwamu otamu ibindi yes so kale tukwiriro kwendera emishomeje nenda gumane bawali itungo ninga gwabo this is the starting point man this is the starting point izobero twatriyo twiguraho officially in southwestern Uganda of course mbene mustayira ba Sky TV numanya cy'iyo twara wa Uganda mukatire ngweje nensi yitu so izobero twatandukana ibinyatsi step so twatandukana ibinyatsi kubyara no kubisharura omukwa munana nsakwa tubaretirente era mwagaka kwijo kuno murundi nsakwa tuyineki tuyine ente akutera wa plan yitu wa future plan tutanchene ibinyatsi tugonze kuza yo no reba nsakwa kayibuju nsakutandukana ente ejintu kenda kwebe a good demonstration farm yabarisa bona n'abahinzi so bwanyuma twajya guteka mu ente nfikotera haloje ninjye mwaramizi itwine na beach tukuzana so mpena no boy na agrotourism nsako batwine ati twigwireho fishery kugira ngo hati tukatira hamavuga abakoze nati mwakutaheze gutekaho ibinyasi omukwa munana nsako batwine however umuntu wone kwenda kushoma urukwenda gurensugo urukwenda kureba kutuhinga ibinyatsi ibyo ne mwareba he is free as long as yanaza kutuguraho tutune kitumushashuza ubwo ni customer witu yes please no hendera na butumwa cyo bukwereza abarisa abantu mweraninya ngo umwaka turugombo na tukore abarisa tukore turugomo kugira ngo amatega devire mabihimba bidevire ndevira ugo tabyine kumfuto ababyine ninde bakatare tukagezere kata tukabuze kandi ikindi tugira umujinya kwigiye imbere mishomeje nambuye nashe ngo abantu bito bisingiro abantu bito bantungamo abantu bito bibanda mwe bari munonga kwijamsho mu gwita abantu bito munonga kandi cyatware munonga so kwega tukwayo na hamwe twasa kwatanisa tungirite ihanga yiterera Uganda itungo
itungo pastures ngenda kubatayira nabareba TV tinga jihuriraho ga no wasa kutana contacts zawe ugaruko tura directing je auto akubasa kushanga mwe bare kumva mu gishogu abantu mwe n'abakabasa kubana baragambara numukiye kamera ruhumba 6 kilometers mukaga ku rwarugoto rwa Ibanda ruhumba Ibanda road bara road zakashonje ariko tukashonje murebe cyapa cyita cyabitungo pastures kandi abakuba ndenda kwija kutere sumuzitu twine sumuzitu 0744 0744000011 nanga muzaha YouTube channel yitu itungo pastures, Facebook itungo pastures, Twitter itungo pastures, or you can write even our email so twena turoho konka munonga mukorese YouTube yitu itungo pastures nukureba twayigaranjiraho. Yes, webale mno ni mazima niyo mwachara kandi mwebale mukore umuhano no muri ngundi mugwene muyija Sky TV obusinje mwebale mnonga amazina ganje Mariria na Himba kandi nduga ntungamo aha chamate South Ankole Diocese twija na timu kandi twija kwega abinte bikwatirine na nente ebyo kurya kuri sente ukureberente ahabwo kuba kinji umwe abantu nibabyeganya kandi omutwire no risente nota mubyinji konkota kwiha mu cyango so twagira nka twije twege turebe ko twakubasa kutunga information nanga shi okumanya okukizireho okutubentumanya okwatkine na ne okurisa ente so kuwa kaha famu wagishango famu twayigawe kintu cyango kugira ngo wano teka ku ndente nanga shi kurisa toshemeye kubanza kurete ente utkanzo kurisa oshemeye kubanza kuronda wazitebekansiza wahinga ebyo kusirisa waronda ebi feeds mwene binyansi watebekanisa rero wabona kurete ente special ezo mucuju oshemeye kubanza wazitebekansiza wazombekera wazitebekansiza ebyo kurya rero zija obase kuboyine ebyo kurya kinjo mwene umuntu nahurra information ya aba excited ashemererwa akizireta arisaho kabiri ebyo kurya bimuho atatere mukono. Yes. Atiwe o ntungamo ryo murisa twine yente kandi nubundi kutandika okuri sente zo mucuju so mwe nabi interested kuba nimanya ebyo kunakubasa kugira ebyo kurya kanana ebikubasa kuba kuyamba okuri sente in a balanced way yabo kuba hari ebyo kurya bemiringo mingi so nanienda kumanya ebyo kurya nibiha kandi nimbasa kuzirisanta kureba ngo natamu kana basa kwiha mu cyango especially ente zamate lastly obutumwa bwo kwabacyara most ladies kwiringa bakureba yone mirimo y'abashija na famu yaberota yile buire no bahabura cy'abacyara bwe n'abacyara nimba habura okukunda okuronda information nanga information okumanya bakakopa ubwenge bakaronda information ahabwo kuba utakagizire cyo wakora cyona notekwa kubanza kumanya ninza gukora ki mbwenu haha honko mushomo utarisigare nyuma orebe ngo ni wagwejundiramu wayega endo misho nogire cyo wataho kandi kikuru munongo kutandika mpora ko kuzana abandi no hurra obujuruzi bwabo obasa kumanya ko batandikire ebyabateganise okuba abasize okuba byova kaminjire niwo yega omanye ko wakubasa kutandika kandi ukarugo mu level ukazo mu ndisha so mweno bacyara bashemeye kwezundiro mushomo kandi batakagaya ikintu cyona kandi special nayo cyo kuba no okunda abo kuba shemeye kutabwa mani to abantu shomani bagirangu waba okoko twire nota mwamani mweno yongereho abo kuba entenene indamana mingi mweno konka ko kubugana nabandi uhiga bingi kandi obasa kubitomo nkora kandi byaba bikuremire abo kugira ngo wabugana nabandi uhurra okuba bitwarize ni ugende koraki waza
twakira Skype. Webare amazina ni Dr. Leonard Bakakika Uwebeneza Clinic and Diagnostic Center. Turi ya main street ahari banda opposite Stanbic Bank. Moya no ninza kusurprising. Nyo wende an aspiring umurimi. Nanga ninza kuba farm. Why? Mu Uganda tushandire twine temporality of businesses. Most people hati naenda kuba farmer idakikeji ya guritaka isahizo yaenda ngo atere mente. Nyoni nyetwara projection yanje nengerango by 2027 wenda atandike kurundende. Konka nintandika kwega bukirikare manya ebikwata hante manyo kwesheme kuba nerya manyo kwesheme kuba what kind of breed I should look out for manya miza ginyire kosana gahi kitandika bukirikare kugira ngo akiraze kushikira harevo eyo kugira ngo nazo mu full scale production mbe already nyine cingumanye twahikaha itungo pastures ya twakira je twashemerwa twayege bintu bingi nangwe cyasinga yo ku what was exciting most is that had hende eku reta mate 127 liters a day. Liters 17. Yes, baje tugambira here Brazil. Ejo waje goshaira roji. Hati abashija abanyona abatini kushanga hari hende rukureta amate 127 liters. Nchumanyisa ngwejo breed nyona niza kutandika farm yanje niyo ndabe ni nkora ki? Atwakuza bukirikari yunabe no chumanya. Chumanya nyine kundaga nanga yona breeding eze benzo nakora ki? Natandika nazo. Eki nayega it's labor intensive of course. Entezuwa te kumkeji ezuwa funera obunyansi Burundi nchumanyisa ngo it's labor intensive. Konka watch plan injire no kibasa. Abukabina ni interacting nabo manye ibintu biza kutwara sente mane biza kwetaga abakozi bo kutemana naki byona everything starts with a plan. Wa planning aje ukamanya uti these are the staff needs I will need, this is how much money I will need. No changura kintu nikiba possible. Eki buri kintu cyona nikiba possible. Yes, kandi watandika utine plan chikushobaho akuba. I can tell you an interesting scenario. Abantu kuzo mu covid bakaza mu mpu n'uburi yo mubwena yazo mu mpu covid kiyizereta kadare kakora ki kaho abantu impundu zona bakora ki bazirgo ate shahezi tuyon turonda pokatero. Winji, yes. People with professions like yours, yes, they used not to think about agriculture. The doctor nyuni fachi. Yes. Kanjeka nizari nkakwata muntu akazipa. Yes. Now why are you now entering agriculture? Good question. Ati kamutebezo. Nyowe nyine ekazi 10 zemiti. Nyine ekazi 5 z'umwana. Ngiyo niza kuzomu Uri bando? Yes. Yenda kwijeyo kusai. Yes. Why? Because you cannot put yourself in a cage. You need to think outside the box. Ensetambwire. You need to have investment portfolios on paper assets or in investment nankejo mwana nachi or in investment portfolio. Nyonye amabare gakubasa kusupplying ibanda town for around 5 years. Ngashitamiye. Ebyo byona no bitekaho okina mani kugira ngo hibi ahense raze kwindukira hamani garaze kwera at least obo in a fallback position. Nonchenga? So hati waguma mukeji manyabaruye it will reach a time when you can't see these patients hati ntakuba hati. Yes, so umuntu wagenda bucerikari nkibanchi kuyamba. Yes, so kwa ka hati chuwa nimbakinga ho nice cyo kuza kutandikiraho webari ichwayega echinayega hati ninza kutandika nebinyansi manye binyansi ebi nimbasa kubitema tema nitandikana na ebicori byanje babitema no mani nimbasa gukora sayirege mari myaka 3. So if I'm going to start in 2027, it means that hey nankeji hey na sayirege niza kubitandika 2025. Notandika karo banking and what is hard okwata nkahinga bicori nkabitema tema akoma kakaba kanyoreka naiza kubitema nyonka tandika what we call a food bank. Ukabo in a food bank kugira ngo ente don't start with ente nco bamba tusomesa ente nzija hamuheru tandikana na farm ya waje preparing water tandikana na ebirisa byente nibiha then finally at the end entire kuza kwiza eshango door or prepared na team yo by the training ne asa kutandika ko mwako guhwire ubanzu ba training ko tukora kintu ko dukoreje. Yes, so niza kutandikana na echo bunyanza
na silage obutuma bwo kwereza abalisa abarisa nimbakunda kandi kugira ngo ndyo mushaho w'abantu mutakareba hante zonka mukebwa amagara ganyu twitaga gukora annual check-ups no mangwa abantu nibafaha aha nyamishwa zabo kwesinga uba noncenga so twechebeze tumanye turwire ki kasita mwine numugora sente nanacho mukigite mu plan zanyu z'umukuba mwine nubu butumwa bunambinira kandi naneje mishomo yabaho bantu ati yiru hano kashonje na hahi no mangwa bakashonje tubiza abiza n'abantu n'abahari n'abarukunje ubu bakuretera umushomo hanuya bantu wawurira nguhina kariyo gendana niyo manye niki knowledge there will not never be a time when uine knowledge nguyo ngo kaheza noguma no gitaho mwe bari kumpurukeza wabare mnonga se niwe bari twakwakira Skype mazina gawe n'abageni bakureba izina ryanje ndi Reverend Francis Tovwire nasima umushomo gwo gwasiba aho mucanga citu kandi binayega mu bikuru aboko kutubenturisa umwe tubere no fa kugira ubwinji kandi umuyi no mwanya muke onkate nayiza kwetegereza ngo no basa ko so mwanya muke kandi ogobe cyango twayega bikuru munonga twatunga basomesa baba kugu mbene hati tunkurgaha into munkora konka kabe ni mpabura abandi nangwa no mwebembezi wit president w'ihangarito ya Uganda natwegesa ko so mwanya muke aza tukakorraho bingi kugira umwanya gwoyine abo kuba itakatoro kubasagumizamo konka abantu bombe yongere namba umusomo gwagura umukuru mu magara gitu nawe cyo nani nsaba bayega nangwa nabatayega kwezumbira umukoraje koze so myanya y'imice yitwine rero tukabona kutunguka ndise y'umurembe kuri sento mbizu twantere no wakuboine mpene zawe umwanya mugufu uhinga imyatsi kandi no baboniyo no boyi no mwanya muke abo ko inamba y'abantu netunguka kandi itakatero gumiza mu ndwa turakahindukaga nabwo cyo umusomogo nagusimira rahanga kandi ubutumwa bwo kwabarisa ubutumwa bwo kwereza abarisa no kugira ngo ebitwayega twatuma nkora kandi musomo nke tumetegeje umbiremo abo kwani bete musomo tubitwara nk'ibyo kuzana umuntu najya tubishe ninza kwihayo abantu atubo bamanyiriye kugira ngo yahika y'umuru bamuhaka sente konka okwega ndikuru munonga umuntu kuba knowledge bo ndikuru munonga nangwa no burwa kuborchiko no burwa kuba no bore umuntu nazo mwiramizo kusoma bamwe bakweto kusoma bamwe bakweto kusaba ko kuzayo kurigere cyo wari hano uzuruzo baha neva gamba oyaga kuri munonga nabwo cyo twezumbira misomo de nabwo hanyuma tubone kutunguka tutari kubasa kutunguka tutari kumanya nicyo kikuru munonga cyo kuturetera kubaje no kusomesa abana bitu de nabwo hanyuma umwana cyo kurebera wasomesa abana baboyi n'abani 10 nibagenda baza gukora mu factory baza gukora uko umwanya wo gumuce gumwine gubayamba konka bona toka batanu muitanira basa kuchukora muitanira habo kuba umwanya tukweyongera mwe bari mukare bambe mbendeza amagarama no busingi okay tugambira amazina gawe then utongere no kutugambira company yo rukora neha niryo mu Uganda ningeje wewe munonga amazina ganje nibanyeta Dr. Hamid Rutaro ngeza ezarwa yakabare company tukoreramo nibageta URAS ni ti abbreviation ni kimanyisa origin yente aho zarugire company tukoreramo eri best omunsi yona konka twine amakorero omu America omu Brazil omu India Europe so tukureba ngo twatagana n'abahingi kugira ngo bageze aha mutindo gwe bari gukora amatike yongere zageza bifu nente zikoreje uba munonga so nitukora actually na cooperative imwe wa Data Genex niyo yatandikiro hano yo mu Uganda
Genex nayo nko kumushomo gutwinera izoba niyo cooperative ecyasinga yo mu US kwatagana n'abahingi kugira ngo bayambe babase kongeza ha mutindo ogwamate no gwa beef tukukikora tukurondoroza ahamizi agari kusinga yo burungi agari kusinga yo kongeza amate kugira ngo wabo ine ente eri quality 5 wako esamiza agakutukureta ye agadaye twine breed zone egine potential ya lita 80 konka kugira ngo ze kutunga lita 80 ejo wako wamara kutamamiza ago no waza ku improvinga ku rugaha lita 5 uzaha lita 20 waye yongera kuri saje uzaha lita 30 ha offspring ya kashatu nibwo ri kwika ha lita 80 ekitongole eki ngo kunabagambira twine amizi aguturi ha Brazil harimende itukweta breed ebari kweta Girolando egi einemu esha emusai gwa Hostini na no gwa Milking Gira egi ekanerwa India so aguja ngo einemu musai gwa Hostini na Gira nikijiyamba kugumira omushana ekagira ibinyase bya burijo ekagumira na tixi kandi at the same time eri kongeza amate eri kwasa kwa lita 2.5 twine breeds zindi za Frisian Jersey na Brown Swiss konka Girolando egi wanoreba nka aho twine za zero grazing ni abagente eri korera munonga umuhingi yaba ine za zero grazing then aho na za Hostini za Jersey kurugire cyari kwenda nazo nizo zikora munonga konke kikuru cyabyo no kureba ngo entezi kandi twakora twazirisaje abo kuba wano hakisa entezazi tagireje cyo kwa mushomo gutwinera izoba ni kwatagana ha ku improvinga breeds hamwe na no kuri sente hakeje nicabani cyetaga kureba ngo erireje ebone koraki ebone kwaka so omulisa wakolesa AI nano waye mesente ya burijo of course bona babasa kutunga breed eyiba kwenda konka entani seri hagataho ne wa AI na izaba ho atabeta entani sa eriaho ni nyingi icyo kubanza cyabyona wa buru uriko se inumi ejo ne basa kutambuza burwiri enumejo ne te yabusha ne gura sente waza kubara sente zenumi enume bonire ezeri kugura no guzira miza ga AI nowa otunjiremo okuganyuka kwango kukiraki owenumi kandi n'ikindi cyabyona kikuru cyabyona abahinja bingi no wasakushanga atuye nako senumi konka wamubuza ente yawe eri kukirayo okamate mingi ni hari tazinga abingi abamaze myaka 10 nawo byo muri ta 10 12 konka enteze enumeze zukureta nizibazine data turi kumanya ngo enteji enume amiza gadyo mukashe cyakwa nikaza ko harita 30 lita 80 data ni mugiha origin ya yimagira mizi yes ya sauce abo ko eze ente twandi tuzakoze ya mizi nazo tubanza twazicondoza tizine burwire kwa kandi cy'abajungu ari kukizaho no kuri codinga buri kamwe ni bari ku recordinga ushange mama ngo okay koko wakwanona kutaba mwana wawe mu ishomero ukamunyiza nti amashomero aha gaha agari kukizayo standard so na nentezi twa tuzuri codinge tukumanya ngo entezi nizo cyakizayo ki okwa amatega gabonire amatemingi yazi za bifu kugira ngo zikore speed so ncho kureba twa focusinga ha breed zeze zimwe kuko nakugambira twine za Girolando twine Hostini twine Jersey Brown Swiss na Ganzi omodel omobifu twine mu Brahmani na Brangasi aho kugira ngo zo ekikorwa cyazo nizikorwa kugira ngo zigubene zigaining weight speed kugira ngo mu myaka 2 ushange diente ya bifu ne basakisa kilo 8 kilo 9 yes abantu ebitongole
nyamwingi nibikora the service you are doing. Being artificial insemination, they have those trainings, they have what. So imwenka Urus, how different are you from other companies and ekyanyu kirikita kirungi kusinga cy'abantu? Ekyo kubanza kya byona ko nakugambira company egi Urus ibitongole bindi bikujikubisaho part of the organization we are Genex ni ekitongole cy'aba farmers ko kuwakureba cooperatives ziriaha obani abesigana obani sumpta kushanga ba farmers bayikwata hamwe bakajya mukatukoreki so ebitukora byona intwebuzare ba farmer tubikombininga naki na research sabo kugira ngo abe kutugaidinga ne farmers Genex cooperative tubabuza ni mwendaki nice cyo kwenda munti so shanga twakora twafokasinga kugira ngo twafokasinga aha kureba ngo farmer yatunga ki ecyari kwenda twafokasinga aha quality quality ni kintu kikuru munonga kureba ngo twaleta mizi agabonire kandi agari yamutindo ekindi cya kashatu norewe satenji yeri ho Urus eriho na Greek itko Na Greek na partner wanyu. na Greek ni partner yetu ngani tukora trainings za ba farmers tukora training tushomesa aba inseminators kugira ngo tukakwata mizaga tukagaha farmer atari kumayaki okwaraga kodi so partnership ejo twa training aba farmers twa training aba inseminators twa making sure ngo hariho ki na liquid nitrogen abo kwa abinji ba trying artificial insemination konka baba disappointed abo kugira ngo umwe ni baba kineki liquid nitrogen ni baba tine inseminators so kugira ngo katujezo turebe ngo twata aha mutindo ebintu bikwetagisa ubani nitrogen mu yitukuza kutandikaho mu kwa kashatu eri koregana na cooperatives so tuzo mu cooperatives tureba ekiri kuburaho aha kwa kisente niki abinji weekend yona nje maze ndi kwetorora western region nikuza farmers mu cooperatives zambara ntungamo kabare fotofoto point number 1 iyo bari kugambira ni bajangu tibine liquid nitrogen tibine pastures tibine inseminators so tuyine program tukuza kutani komu kwa kashatu kwataganisha na cooperatives zezi kugira ngo zikwetaga tanks za liquid nitrogen twazibahisha kugira ngo twabaletera mizi akwaga mizi twakaha inseminator ninga farmer konka atagabike kurungi omu liquid nitrogen obwiro bwinji Actually nyenda kubuza ekibuzo kya preservation how amizaga ne mugabika mutaku making sure ngo tugasisika webale munonga okugabika mizaga ekikuru munonga no kureba ngugaba under liquid nitrogen inseminator ninga cooperative eine tanka tanki ejo ni bari codinga burijo kureba ngo eri muri liquid nitrogen ati nkambara hano tino mugisha na Greek ino liquid nitrogen plant so na tank seze turaleta twaselectinga cooperatives ezili organized tukata tank seze then preservation amizaga as long as wagato muri liquid nitrogen ni myaka 5 neho gachurire munonga konko of course kugira ngo ni technology ntwantuwengeza kuronda amizaga bonye gaha ndwa twakaenda ngomare nagwe myaka 2 ningo mwaka almost buri myezena ntwatwine inumensia endijo eri advantage yo kuchira numezi eri wangambira itwagamba kukose numi enumi noza kujikosa mu myaka 2 konka buri myezena niko kwakorera mu masimu ntwantu changing through technology twamango enumeji hatiya ni cyakere yo mu kwakisa teine ndwara kandi yeri kwamate ningi so how do you work with farmers to make sure batunga service in a time? Thank you. Hata abahinji ntukora nabo first of all twatandika na trainings tubegesa kana umuhinji nawe ayine kumanya omukingo kuningo omukurisa taine kureba aha mategonka nka sosi ya sente wano risaje ente ziri kudyaji kokuna gambya miza agutukureta ngazakwa amateningi konko miza agutukureta tuina magutukureta 60 na 60 omuhinyi omurisa naba aine chance ya
umuntu wa senti 10 ninga enti 10 za kwasa no wine chance yo kutunga enyena mwenda ahali 10 ninga no so kufuni 10 zone no ninga kufuni 10 zone so hati wabo byo umurisa ole yangu watunga sente omumate ole yangu watunga sente omukuza enyana zindi zibonire uriguza abahinja abandi arikuza kutandika noza kushanga twatujye mushomo hanuya inabalisa abo twabuza abamwe enyene hakiri nabagiguza miliyoni 3 abandi miliyoni 5 abandi miliyoni 8 ogwa miliyoni 8 nawe inakatere kinji konkawe ebyakozire atuye nakosa artificial insemination enyene zeze jamutindo gwamani so one breed ye nunji so shanga yatunga mu miliyoni 8 umunyana yashobora gumiza munatunda mate ninga nente nkuru yaziguza kandi ziri mpango munonga aho mu Western Uganda n'umushangwa nkayi ahati yo mu Uganda zona yona twinemu mu Western twinemu modern cow ni distributor witu modern cow ne shangwa aho mu ruharo tujye mu kizimbe cha Mothers Union Complex so nitwogana n'abahinja aho twinebo n'aba inseminators abo traininga so umurisa wena amizi na wasaga shangaho ningo ko ari Kampala twine office kigo hihi na kigo Serena portfolio twine ba distributors konka n'aba inseminators abo training jire ni bingi n'abamizago ndabasa ugahisa aha murisa ubutumwa bwo muhero bwo kwereza abalisa na munonga barukwenda nabo kufuna ya best breed ubutumwa bwanje bwa muhero abalisa bine opportunity ya mani munonga na president wenka aka ministry target yo kuongeza mate kwisa bilioni 20 za mate potential ejo abahirisa bajini konka abo kugira ngo twinente ezi kutwari 5 liti 10 ushanga twaguma turikora ibintu kaburijo tutari isenka business so twine kuriya farming ningo kurisa twakorera monkaki ka business twahindura ahandisa yente twahindura ha breed zente twatamu value addition twakora ebyo especially kuri kureba ngwente za ryaje reke gukora mistakes turukuzireba kandi exactly munonga so niyo message yanje nkuru kureba ngo ikintu twatwanka business twatamu okuimprovinga feeds twaimprovinga na breeds nibwo turaganizwe muki umuki tukora tukatunga amate mingi tukatunga enyana zo kuguza tukatunga nente zo kuguza takubuza inseminator wanyu nana charginga zinga yiza ku inseminator gite yanyu echo niza kushekera inseminator nikirugirira distance na atambure kwingana ki ente naza kuhatisa zingahe kuyo nimbasa kugambira hamizi gitu agatari 60 average ninke mitware ebi agagari 60 average nibinke mitware 16 sagari 60 no rushuwangu ninkuzaze nkazi 95% chance akotwa mu technology ni hasa kuba harabamuka y chromosome umuntu atungemo enyena emkemwari 12 cyangwa amazina nasigara ndi Dr. Hamid Rutaro uri kuri kitongore cha Urasi mu Africa wabaye munono twakwakira toyanjura barimba kuri ba Sky TV kandi yengere no kutereza ubutumwa bwo bari munonga amazina ganje ni Taiwo Habat member wa parliament y'Ubushagari ya Kashondi ndi aha bumukora umuhango gwaguriye bwo gushomesa abarisa kubegesa okwinga ibinyasi byo gabura amatungo kandi n'ikirundu munonga tenda kusima mu ampisoni tungo pastures abo mu muhango gwabasekora kusiyohereza hii programu yo kushomesa abantu ku feeding ete ninga kuhinga ebikuri byo kwerezente nyonko mutuntu irinjine ntwishomesa kugambira abantu ngo mu cuju bina advantages zishatu advantage yo kubanza
ibyo kugira isano bihingirwa mu mwanya muke kugira wanogira isakarandaranda cya kabiri ahabo kwate kutambatambura munonga kuronda ibyo kurya yanire hamwe n'igumenye n'amani menshi kandi kama munonga cya kashatu byo kugira kutunga ndwara aho katena y'ikushanga so kutwatunga umugisha gumampisoni turetera ingero nkeje kandi akatugesa abantu nishaba ngo abantu bona bategere mbege bamanye kandi base kukikora ahabo kuba yo ntunguke twetenga nanga leta ya kashonje farmers na munongo muri cyuruhoro yitwa dry corridor nogira ngo batwiranga facing asem challenges zo kushangana bategwe byanda of course kuruga kare na kare abarisa tutwere nanye ndumutwere tugerekeza ubu cyo kushanga ngo ubwiro bw'icanda intete zine bunyasi konka hati wabano basa kwingo bunyasi ukabibika ukabukora musaireje ukabukora muhe ukabukora muhereje ibyo nane kuyamba kugira ngo mbwiro bw'icanda bw'injere kwetaroho no ba sente zo kuzihereza ibyo kurya byo kwa already so ncija kuyamba abarisa munonga kandi ushange ngo ba maintaining amate futari kugira ngo ubwire bw'umushana amate gabura kandi gagira ubuhare uko bwire bw'enjura kwa bunyasuru so naja kwa ine byo kurya ubwire bwona kandi afutunga amate gar constant nkiwe nkomwebembezi ugira ni challenge ya farmers bine na munonga nk'abari ya ground umwe nabone babine bakubanye betombi tarakonkankiwe wahurire byo kugira ngo government binire ntebe kanisa farmers challenge y'ibintu n'ubunafu aha bukuba ikintu cyo kuhinga byo kurya byo kuri sente n'ikintu kwetagwa amane ninja go kutama konka wanikira kandi ukafayo kindi kintu cy'kurema aha bukuba nango no bwo batatire mu sente ufite imivingo ukavitemerente ukakora silage kwetaga musente nyinshi kuteme bingu kabifeeding ente kwetaga musente konkani cyetenga mu kumanya kandi nafuta mu bana mingi so ubutwatunga mu gisha tukabona washomesa ngo tumanye bene cyasagara no gukora konka tukakosa amani baranga twagira bunafu ya karo utuma bo bwamuhero bwo kubahereza ubutuma bwanje bwamuhero nuko ntwere nishomesa abantu bora nakunyaba ngo benyigire umuhingire ente byo kuriya cyo kubanza ubwero bw'umushana zitakabure byo kuriya cya kabiri babase kuzirisiza hamwe kandi cya kashatu bazihereze aho byo kuriya gukweje saha bine nutrients nyingi so nchibihereza combination yo kutunga total diet so ko byegere ente yawe ryaje kandi tunga cyo kubona ugenda mu komate mingi okuhereza buri kimwe kandi twagira intase twarugongora so nakwenisha babuyo mwena ayinyigire umukoreba ngo yafingente abo kwenda kongera intase bari Patrick Tugume Tusingwire, retired Bishop North Kigezi. I'm so delighted that Pison Itungo in his adventures with improving pastures, I was present when there was this seminar. I was so intrigued, I was so happy because this is the way to go, and especially more with the areas which are overcrowded. You can keep a few animals on a small piece of land and you can still manage to get income, which the president has been advocating for over years and years. I got to see exactly what it means, because you can produce your own pastures on an acre and you can keep more than maybe minimum 20 cows, 20 heads of cows on an acre, with provided for the pastures you can produce. So I'm so intrigued. I have seen what is going on, and I pray that Itungo will continue to adventure with more of these seminars, interactions, knowledge sharing, even further south in Rukungiri and other parts of this country, because population is growing, the land is remaining the same, and so the way to go escaping all this for income and for livelihood should be this approach to life. Thank you so much, Ison Itungo, for this day, and you've made it for me. I'm so grateful.
kinanye nakubuze cyamuheru bishop nko mwembezi w'edini nohereza ubutumwa cy'abembezi b'edini batahi bawe nabo kuza umunkora nkejo kashangano babasa kukora side income like in agriculture. As for people that have been taking leadership in churches, in government or civil service, you are encouraged because you can have these pastures very well developed and you can make earning because you can produce silage, you can produce hay wherever you are, and you can open a market for animals. Then they will buy from you, feed the animals. So it's another way of encouraging income generating on wherever you are. If you have land, you can still take the same opportunity. Thank you so much, and we pray that it will prosper and inform many more people come on board. Okay, webale munonga kandi buzimazima nitekatekangu urugendo rwitu rwatamburaje wosomeye kuba wareba abahinji n'abalisa bari kwegambira nagabo hanuya program yo muhinji no muri sayitu yeri izoba amakandana nakugambira twatugasimbire kunuya omuri Kiruhura district omuri Kashonji ahali tungo pastures junior banka y'amani y'ibinyansi ebiri kusingayo omuri regionage kandi twaganiraho n'abalisa n'abahinji nyamwinji wabareba bari kutereza embozi zabo twagambaho n'abantu kurugahare twari babebembezi b'amadini twariho politicians bona babarya ahantu yataruho kamara na kigere taruho mukuru na muto buri umwe nateka kwega kandi tuteko kwega tukihamu tukagenda tukakora turugo kusimba makando mutawuni tukaza kusiba nututera cya mubambiko twino kwiza tukazo mu mafamu tukega kandi tukabasa kwega hari abantu batahibitu umwami Peace Businje ari kutwegesa wamureba ari kutugambira ibinde bitino kubantu kwana munongo kuhinga ibinyasi hanu yatayino honte nemwe tayino hombuzi nemwe konka ayineke bari kweta pasture bank ibinyasi nabihinga abipakinga kora silage wagireba abiguza ayihame sente. This is one of the businesses you can do even if you don't have money zo gurente konkano asa kuhinga ibinyasi waba oyine itaka niza kuba nimbe gitaho sabiter kwija kandi a program yitu yo muhinji no muri sana banyeta Edimon principal Fama yo muhinji atakwata mwitaka mtayi wanyu. I always tell you we have to keep African hopes.